nakaza i vila. 77 priča. Autor Nedžad Ibrišimović. Bio jednom jedan. Bio jedan car i bio car i ništa više. A bila jedna ljepotica, bila lijepa, bila prelijepa i ništa više. A bio jedan prosjak, samo prosjak i ništa više. A bio jedan bogat, samo bogat i ništa više. A bio jedan pehlivan, bio samo pehlivan. A bio jedan darovit, da darovitiji ne može biti. Darovit i ništa više. A bio jedan mudrac, bio samo mudar. A bio jedan sažaljiv, a bio jedan duševan. A bio jedan samo jak i ništa više. A bio jedan za džabe, a bio jedan onako, i bio jedan. Onog cara skinulo s prijestolja. Ona ljepotica ostarjela. Onaj prosjak ostao prosjak. Onom bogatašu sve bogatstvo pusto ostalo. Onaj pehlivan pao sa žice. Onaj daroviti ništa nije napravio. Onaj mudrac svakoga savjetovao, samo sebe nije mogao da nasavjetuje. Onaj sažaljivi plako. Onaj duševni duševno obolio. Onom jakom se tobože divili. Onaj što je bio za džabe i umro je za džabe. Onaj što je bio onako, mogao je i da ne bude. Onaj što je bio, bio je, ali nije ostao. A bio jedan pošten, samo mu bilo dosadno. A bio jedan pokvaren i nije mu bilo dosadno, stalno strahovao da ga ne uhvate. A bio jedan u zatvoru, puste ga, a on malo, pa opet u zatvor. A bio jedan otišao u tuđu zemlju i za njega se više nikad ništa nije čulo. Njegovi misle da je živ. A bila jedna samo iz bardaka vodu pila. A bio jedan pa bi šta god bi kome šta dobra učinio, gledao bi da ga makar malo ponizi. A bio jedan pa učinio nešto što je bolje i ne kazivati, nešto od čega se čovjek prosto skameni. A bio jedan malo na svoju ruku, ali dobar. A bila jedna starica, nikli joj treći zubi, samo sitni i oštri. A bio jedan čija je mati vile viđala. A bio je u žepču prije zeleni čovjek koji je živio u vodi. A bio jednom jedan čovjek jako bolestan, našao neki korijen u svojoj avliji i sutradan odmah ozdravio. Eno ga i sada hoda. A bio jedan pametan pa umro. A bio jedan onako. I bio još jedan. A bio jedan nikad ženu u usta nije poljubio, jest drugdje, ali u usta nije. Bio jedan volio pse, a mrzio ljude. Bio jedan pa nije volio da gleda da mu žena po kući radi, nego žena poradi dok njega nema, a onda sjedi i ne miči. A bio jedan svega ga bilo stid. Drugi go, a njega stid. Jeo krišom. Bila jedna sve mu se čudila. Jutrom ustani pa reci, vidi mene, ja ustala. Druge žene je od toga odvraćale. Bio jedan sve mu moralo biti zatvoreno, zaklopljeno, zaključano i zavezano. Nikako nije mogao da gleda ništa otvoreno, nepoklopljeno, otključano i odvezano. A bio jedan volio kape. A bio jedan svakome u oči gledao. A bila jedna sve otirela i sa sebe i sa drugih i kod sebe i kod drugih. A bio jedan policajac, koga god uhvati on ga pusti. Najposlije službu izgubio. Bio jedan muhanat, što god bi mu ko reci, a on veli, nije tako. Možda je i u pravu. Bio jedan omrzlo mu govoriti. Bila jedna djevojka pa mrzila momka kad je pored nje, a voljela ga kad nije pored nje. A bila jedna pa joj bilo dosadno s mužem, a bilo joj dosadno i bez muža, a možda je to jedna te ista. A bila jedna pa se zaljubila u nekakvog i mada je on nekud otišao, ona nikako da ga zaboravi. I kad se za drugog udala, neprekidno je na onoga mislila. Gotovo da nije ni krila. A bilo jedno dijete godinu dana samo mušmula jelo. Bio jedan prosjak kusur vraćao. Nekomu da dinar, on mu vrati polić i sve tako. A bio jedan dobar čovjek, svak mu se živ čudio. I bio još jedan. Boja hrđe. Imali muž i žena sina jedinka i čuvali ga kao oko u glavi, sve dok im on jednoga dana ovako ne reče. Draga mati i dragi babo, eto, otkako znam za sebe, vi me nigdje sama ne puštate. A ja sam baš to danas poželio. Koliko god da vi volite mene, vjerujte da i ja volim vas, ali pustite me da dan provedem sami onako kako to ja hoću. Na to mati zaplaka, a otac zagalami, ali sin čvrsto osta pri svojoj,
te mu najposlije moradoše na volju učiniti. Otac mu dade dukat da mu se nađe, a mati mu pogaču zamijesi pa mu je još vruću turi pod pazuho. Granulo jutro da ne može ljepše. Te ti momak veselo krene niz sokak, ali samo što je malo zamakao, a on ugleda nesretnika kome je sve naopako išlo. Tako da najposlije i ono što je mogao na dobro okrenuti, više nije htio na dobro okretati. Kako se pogledaše, tako se trgoše, jer sretan ugleda nesretna, a nesretan sretna. Nesretni odmah pristade uz momka te mu svim svojim čemerom stade dušu posipati, kao da ga odavno zna, sve dok i posljednju radost u momku ne ubi i tek onda ode od njega zadovoljan. Naišla tuda dva drugara, pa kad vidjela momka gdje plače, stala da ga razgovore, a on to objeručke prihvati. Vi ste moji najbolji drugari i nema stvari koju ne bih za vas učinio, reče mladić. Evo vam pogača koju mi je mati ispekla, evo vam para koju mi je babo dao. A ona dvojica otpovrnuše. Nećemo mi tvoje pogače ni tvojih para, nego mi hoćemo da vidimo jesi li ti nama tako dobar drug kao što smo mi tebi. Te mu stanu naređivati da učini ovo, da učini ono. Momak ih u svemu rado posluša, ali ga na kraju velika muka u prsima ustavi i on stane, a onda ga i ova dvojica bez pozdrava ostaviše. U to bilo podne, te ti momak izvadi pogaču iz njedara i stane jesti. Vidje to glančari pa mu pogaču pojedu. Momak gladan ode u polje. Kad tamo, a u polju djevojka odbjegla od kuće, pa kad spazila pristala momka, uzme ga i ondje u debelu hladu i visokoj travi, obljubi. Zatekne ih njezin otac pa ih oboje potjera svojoj kući, a ono, ti bili druge vjere. Kuće šta će, nagnaju momka da promijeni vjeru i uzme djevojku. Momak promijeni vjeru da uzme djevojku, a ona bila nekakva, pa sad ne htjedne. U to već pala noć i momak poteci ocu i materi, ali ga na putu napadnu razbojnici, pretuku ga i otmu mu dukat. Napola mrtav se do kuće dovuče. O tome šta je dalje bilo ne treba ni prosuđivati, pa se ovdje ova priča ovako okončava. A šta bi taj momak izgubio za 2 dana kada je za 1 dan izgubio toliko, o tome neka svako sam slobodno nagađa. Zalog zlatna zmija. Bio jednom jedan čovjek pa imao prekrasnu kćer za udaju, ali kad god bi ga ko upitao koga najviše voli, on bi odgovarao da najviše voli jedan truho panj u svojoj avliji. Jedne se noći neki prikradu pa panj izvale, kad tamo, a pod panjem zlatno leglo i u leglu 9 zlatnih zmija. Zmije namah skoče pa sve one ljude ukolo za noge i za ruke svežu. Domaćin priždije baklju pa onako samo u košulj izađe da vidi ko se to gluho doba noći po njegovoj avliji dernja i zapomaže. I samo što se pomolio, a zmije zapiskaše. Otrovni nam zubi, dugi kao šila, ovdje vila bila, a sad se izgubi. Kad domaćin razabra šta se zbilo zviznu, što je jače bogao, a sve se one zmije jedna za drugom vinuše, obmotaše se oko baklje i očas izgorješe. Samo svakoj zlatna košuljica spade zemlji na gomilu. Ha strah minu one ljude što su panji zvalili, oni prvo ono zlato iz zmijskog gnjezda u njedra potrbaše, koliko je koji mogao da ugrabi, a onda padoše domaćinu pred noge i da one košuljice među se razdijele. Kad se blaga domogoše i malo odahnuše, nađe se jedan pa će ovako. Domaćine, na nas se ti ne ljuti. Ovo je takvo čudo da ga niko ne pamti, a ovo blago takvo da ono ne može biti samo tvoje, pa taman da ti je onaj panj na čelu niko. A domaćin će ovako reći. Nije meni do toga blaga, nego ste vi mene sakatim učinili. Pa odiže ruke, a ono na rukama 9 prsta nema. Svaka zmija po prst odnijela. Čovjek koji se već bio glasnuo opet će ovako. Ti ako možeš halali, a mi ti pomoći ne možemo. A domaćin reče. Ama nije meni što ste me sakatim učinili, nego ste mi krasnu kćer u rugobu pretvorili. Kad to reče, zovnu kćer, a ona izađe, samo što je sada bila sva rugobna. Kad to i oni ljudi vidješe, utekoše, a domaćin sjede na onaj panj i osta na njemu svu noć. Ne usta s njega ni sutra, ni preko sutra, nego osta na njemu sve dotle dok se i sam nije u panj pretvorio. Gavran. Bio nekad davno u počitelju mlad Gazija. Čuli za njega na Bosforu pa ga zovnu da im tamo služi, ali on ne htjedne. Onda ga skole pa silom htjedoše ono što milom ne mogahu, a on viknu iza glasa da bi više volio biti vrana na počitelju nego dizdar na Bosforu. Kako to reče, u Gavrana se pretvori, namah krila dobije pa prhne nebu pod oblake.
Letio kad tamo negdje na nebu 7 vila kolo igra. On među njih pa zakriješta. Ruku nemam, sablju da pripašem, nogu nemam, konja da zajašem. A vile zapjevaše. Idi kući počitelju, od 100 kuća među zidinama ti po jednu djevu uzmi. Koliko kuća, toliko djevojaka. Kad je Gavran doletio počitelju, stane brojati kuće i avlije, pa nabroja 700 kuća i avlija. Onda sleti majci na ramena. Ne plaši se, moja stara majko, to ti sinak na ramenu stoji, nego zađi u mahale s babom pa mi prosi 7 djevojaka, od 100 kuća jednu mi dovedi, ne bil sablju opet pripasao i dorata svoga uzjahao. Svi djevojke bijahu toliko lijepe da je za njima i kamenje uzdisalo. Gavran se opet u čovjeka prometnu, a kako se prometnu, sva se ognjišta u počitelju pogasiše. Narod siđe s počitelja Neretvi, pa što konjima, što lađama ode moru, samo je vrh kule 7 žena dvorilo Gavran kapetana.